Was it not fun walking through the gate, entering the school premises where the NSC 2026, my apologies, sport festival championships will be taking place? Ek staan hier op 'n plek wat ek tog te goed ken. Ek is 'n ouer en my kinders speel hokkie. Ek staan gewoonlik presies hier waar ek nou is en jy weet, lewer my kommentaar hier agter. Dis jy wat op die Dis ek wat skree. Dis ek is die meisie. I'm here with Miss Colette Rickert and with the principal. Imagine how honored I am from Windhoek Gymnasium, Mr. Aubrey Meyberg. Thank you guys so much for just indulging me and having a chat and opening your school grounds for this elite championship that we're going to be participating in. Miss Colette, I want to ask you first, thank you for opening your school to the NSC 2026 championship. What does it mean to you and to Windhoek Gymnasium? You know, Anna, Windhoek Gymnasium and all 4 the gymnasium schools that we have in Namibia, it's not just a school. It's really about the optimal development of every single child in these schools. Yeah. And a very big part of that is the sport and the culture that we offer at our schools. Definitely. And it's not only about our learners in our schools, it's also about our country and the development that we are already doing and that we want to do in our country. So I saw that as an opportunity to present these facilities so that you can utilize it for this event. And we can do so for many more years to come. And we can even spread out to Oshana Gymnasium and to Walvis Gymnasium. We will also have these beautiful facilities and Roots Gymnasium. And so that's really part of our whole dream for Namibian children, you know. So it was a bit of a no-brainer to say yes to this event. That's awesome. I can tell you one thing. When I was here in school, my netball coach actually was, nou, kyk hoe slat ek my nou, toe, slat ek nou blonde kop juffrou, sy gaan vir my hart slaan, meneer Harms se suster, slat ek my nou mors dood toe. Ag, dankie, juffrou Aghenbach was my netbal afrigter geweest, ek het nou aan juffrou Duiven gedink, nee. And she instilled roots in me that I carry till this day. I made friendships here in the school, but specifically my love and passion for netball grew on the netball courts here at this school. Yes. So I'm very excited. I hope all of you can grasp this opportunity, really guys, and make the best of this championship that you will be a part of. Meneer Aubrey, dis vir my lekker om 'n skoolhoof te interview. Ek het dit nog nie regtig gedoen nie, so ek is baie opgewonde. I would like to know from a principal's perspective, what does it mean for your school to actually host this at Windhoek Gymnasium? Julle skoolgronde is regtig mooi en dit is lekker om hier deel te wees. Mense kan ook vinnig stap tussen die sportgronde. Wat beteken dit as 'n skoolhoof vir meneer om dit te kan doen? Ja, wat 'n voorreg om met sulke fasiliteite geseën te wees. Ons is regtig bevoorreg. Ja nee, ek meen vir ons is dit natuurlik belangrik om vir leerlinge 'n geleentheid te skep. En dan soos jy gesê het, ons is eerste onderwysers en dan is ons afrigters. So vir ons daai karakterontwikkeling is net so belangrik. So vir ons gaan dit dit gaan hand aan hand, die sport en die karakter. En natuurlik as jy dit wil doen, het jy mooi skoolgronde en mooi fasiliteite nodig. En ja nee, ons is geseënd om dit te kan hê. Ja. Nee, dit is 'n groot voorreg. Dis baie cool. Baie dankie. Ms. Colette, what is your take on the National Elite Championships for Namibian sport? The growth and the development thereof. I think it can be a very strong focus in the future, and I think we must try to see when we do the planning for the future to make it within the season of the sport codes, because having it a bit after the season makes that some of your seniors won't be available to participate and so on. But I think that is for future planning. Yeah. But I think it can really be an event where everyone would like to participate and to really test their teams against the best teams in the country. Definitely. Ek dink ook dis baie goed en dit is lekker. Ek is by onder 12 netbalkies en ek het vir hulle gesê ons oefen nie teen die onder 12s nie, ons gaan oefen teen 'n bietjie sterker ouderdomsgroep. Want jy het net daai kompeterende aksie van 'n ander span af nodig. Dit is goed en dit bou ook maar 'n bietjie, jy weet, persoonlike eienskappe in my oë, wil ek maar net sê. Dis mooi geleer. Nou, dankie, dankie, ek bly dit wys. Meneer Meyberg, ek het nog een vraagie vir u en ek wil net graag hoor, wat is jou verwagting
wat jy het? Wat verwag jy om te sien met hierdie toernooi by julle sportgronde? Elke afrigter is gaan mos maar oor prestasie, maar vir ons is dit regtig, soos ek altyd vir die seuns en dogters sê, gaan vir ons oor die vriendskappe wat die kinders ook bou. Daardie ietsie ekstra wat hulle leer, wat sport hulle kan leer. Ja. Dis vir ons belangrik. So ek sê altyd vir die kinders, maak meer vriende voor so 'n toernooi, en dan as jy daar uitstap, het jy miskien nou nie met 'n wen uitgestap nie, maar ten minste het jy 'n paar vriende gemaak in die geleentheid. So ja, vir ons is dit belangrik. Ek is baie bly vir sulke tipe toernooie want ek maak ook vriende, weet jy. En ek het baie van vriende, so ek is baie bly oor my nuwe mense wat ek kan ontmoet. Nou luister, ek waardeer julle tyd wat julle afgestaan het, dat ons hierdie mooi venue aan almal daar buite kon bekend maak en vir hulle kon wys. Guys, Windhoek Gymnasium in Kleine Koepe in Windhoek is the place to be for the NEC 2026 championships that will be taking part 10, 11 and 12 September. Jy wil dit nie misloop nie. Luister, go watch our social medias, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Gaan net oral, you won't miss anything. Then you'll be updated. En ek hoop om julle almal hier te sien. En dit is lekker om deel te wees van hierdie sportgronde. We appreciate you guys. We thank you everyone who is involved, who has taken our hand, who are partners. We're very excited. Ek sien julle almal by die sportgronde 10, 11, 12 September. Moet dit nie misloop nie. Dankie.